Bismillahirrahmanirrahim. Tariqatu Rifaiya inakhiletera qasida mpya na kuntalilo Khalifa Mahmud Jailani Muhyiddin Al-Barawi, wanapokero wakanda Muhammad Abubakar Salim, wa pili Yusuf Mukhtar, wa tatu Ahmad Qarni Munye. Studio 7 Days. Salileni mtume witu Muhammad ibn Adinani, salileni mtume witu Muhammad ibn Adinani, shtaqata kila chintu akhiran duniyani, عشرة إذا كمية ألف أم جناني، اشتقت إلى جنت آخران دنياني، نمجيت فضيلي له pero masmu ya kuziza mwezi tukililo kuzimu sabapa nziza, shtaqata kila chintu akhiran duniyani, mu'jiza ya dhihirilo mudaye na kuzalowa wafarisi ushtiyowa, shtaqata kila chintu akhiran duniyani, zazila haritinila ka qudra ya mumbashani, na wasaqa tahirila ya kama kuzalilowa zazila kama osheza na chishuba takhti ndowa habasi wotonosheza, shtaqata kila chintu akhiran duniyani, yo iwashilaka